Obuasi nkola na issue no na airtime papa no oye obi papa report be me nya akwada baako enye confirm but akwada baako difference a wode ma obi ni say enye ritual say bi okoji bi ko chef na emum wo mo no say de wo mo suspect say wonim bi akwada ni bi na akwe saade no na wa bought no de akoshe ho and so mo suspect do suspect ya see there na wo kono so ko ene sa I salage ya na make I confirm na at least so they mon report mun take na me ya na me hu ade kronti a say John amanfo mpe say you hold obi na ye chirechirima na wo bu ni say wanya sympathy but say nya botrechirima enti wo busa me ni akwache a say John for very long time vote of no confidence me mpo it all the boni na assembly na make sure how powerful I am me wia me ba say John ho before ma call your friends say kwadwojo anto ho before ma call unua oma hene ho na me chirechirima ma wiase nyina hunu say me di me na me di for ba have na be say me suro me mo akomi dabi ye be challenge wo so enti wa hunu say mo take picture ade na o say hu e dia o so ma wiase nyina very short time one say ya be yin kra eden afri ho na me kobunu koyi se obeti de mra hye wotre wa wi akoshe fie enye kra enye enti me de o man yenja your friends say John yenja ma police for new investigation because enye ye ne sa ebi an ya wo kan na ebi kra enya no kra tina na use word allege na me enya no kra ebi amia no mami yeah bia mia no mami papa nso on be den on be discipline no but enye enen kola ni nyina mpe obi a o say yeah obi but enye ekobasa de bia na say obi eye no ope oba bi ope bia demi mom de me gidi say John yema police nwie ni investigation ni hu asem no na afedru ne kan yakani